Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas ćemo prije samog pecanja vas upoznati sa jednim novim novitetom, znači jedan novi wobbler, odnosno mamac kako hoćete, koji ću danas koristiti. Radi se o Jointed Claw od Guncrafta, znači vidite, znači Jointed Claw od Guncrafta, znači varalica je strašno lovna, a bome je i dosta skupa. U nekim radnjama sam čak vidio da je i komad po 50 eura. Znači radi se o varalici dužine 7 cm. Tu ima kao jedan zglob. Znači kada je vodite ona radi slovo S. Znači kada cimnete štapom radi cik-cak. Znači strašno je lovna, tu imam znači plutajuće i tonuće. Pola sam uzeo. Tako da ćemo vidjeti. Probat ćemo danas da dobijemo nešto na ovaj mamac, da vidimo baš da li zaista toliko vrijedi. Znači Guncraft, ovo je najmanja veličina iz te obitelji. Znači govorimo o Guncraftu i ovo je znači 128, malo veći mamac, 128, možda ovako da se bolje vidi, tako, znači 128 cm, ima još čak i 200 i nešto sam vidio, znači strašno lovan mamac, tako da ćemo vidjeti da li možemo šta dobiti danas na njega. Trebao bi opravdati cijenu, ali vidjet ćemo što kaže riba. Vidite. Znači, vidite, tu ima zglob. Jointed Claw. Guncraft. Dobro. Stavit ćemo ovako tu. Krenut ću sa ovim malima. Idemo danas opet na bucova. Pa ćemo vidjeti. Imam tu i prirodne dekore, malo ovako noćni. Kada padne mrak da riba bolje primijeti. Tako da vidjet ćemo. To je to. Naravno prije samog pecanja želim naglasiti da je varalica teška svega nekih 4 grama. A ovaj koji pluta, odnosno tonući, je nešto malo teži. Tako da ću koristiti znači protok vode, znači na površini. Znači da ga zabacim znači nizvodno i da ga pustim da ga struja odnese znači što dalje, da imam znači taj dugačak hod, ajmo reći, jer ne mogu ga dosta zabaciti. Znači od čamca ga mogu zabaciti svega nekih 10-15 metara maksimalno, ne mogu dalje, mada imam taj štap i jako tanku špagu, ali dosta je lagana varalica, tako da ću koristiti protok vode. Idemo lagano, znači pustio sam ga neki 50-60 metara nizvodno i sad ćemo lagano krenuti da vidimo baš. Lagano je krenuo raditi bucov, evo kao što vidite tamo već radi, ćemo da vidimo.
Šta sam ti rekao? To je to. Joint shed. Top. Će morat da lupi. Pa. Dobar je. Ovo je dobar je. Ćemo zatjeći. Priteći. Ova je dobar, ova je dobar. Da. Odličan je, odličan. Pogledajte kuki. Ovo je ogroman. Pogledajte ekipa ovo. Znači jointed shed, Guncraft. Pogledajte. Odlično. Odlično. Ovo je dobar, pogledajte kuki komad. Strašno. Prava liga. Buco, top.